ujo umshim la lepak dakik yang shintur jogu. Kilayo kiparalok jogu kita kilong o elefas na teman ubirda na shuwa pan usofas na naman. Habang kilayos no yaka apat kabalawan ha ulo jogu kilas no lang yau kilawan nara jaga kilayo kordupa pantipau jins no lang patantingen yau. Kilong pemensua, pat kilong kibamakan. Kaki lagi yang try kirku batu yada. Dia try masa sekolah yang jiwai jojo, pat lakai tin haujo, nampren kaeyo.
Jingleh, Jingleh,